wakhuluma emagama Paula wathi esikhathini sekugcina wakhuluma ngesikhathi sekugcina athi ubhala lamagama ubhala lamagama wabhala kuTimothy uthi simo sebantfu emalangeni ekugcina. Hallelujah. Uthi simo sebantfu emalangeni ekugcina. Na ufunza lamagama lawo avele akulayele ukuthi hayi mani lamagama beka wabhala lo mbhali awabhala ngalesa sikhathi but beka khuluma ngalesikhathi lesikuso. Abekhuluma ngalesikhathi kulesikhathi lesikuso uthi bantfu ngesikhathi emalangeni ekugcina bayaba abantu labathi tsandzako bayaba abantu labathi gabatisako bayaba abantu labatsanza imali bayaba abantu labathulata uNkulunkulu yebo bathuka uNkulunkulu ngenhlamba balesimo sekumesaba uNkulunkulu kodwa bayaphika emandla akhe. Hallelujah. Kulesikhathi lesi ke kulesikhathi sekugcina lesi lekubita ke ukuthi thina ungathi besingathi kusondzela jute naye uthi te lo timu wale mvuselelo uthi te asifune uNkulunkulu asenekutholakala simpite asesedvute lo mubi ashiyete indlela takhe letimbi letekhohlakala. Hallelujah. Kulesikhathi lesi umuntu ungathi ngawufuna uNkulunkulu amfune kulesikhathi lesi hayi manje lesikhathi lesi afune uNkulunkulu asele kutholakala. Nangabe gogo wakho sewafa akasenayo indlela yekufuna uNkulunkulu. Nangabe mama wakho sewafa akasenayo indlela yekufuna uNkulunkulu. Kungako uthi nawe yami endumbeni uyawuphengula bakutshele ukuthi uyagodola uve emakhata ufuna kwembathiswa hayi mani kungoba akasenayo indlela yekufuna uNkulunkulu. Akasatholakali ngoba sewufile. Athi umbhalo eMshumayeli labo lesebafile abasati lutho. Lena ke yaNkulunkulu uyibhala kahle Paul nakabhala libandla laseRoma. Athi lena ke ibitha ukuthi kube nemuntu akhulume livi laNkulunkulu. Asingekulikhuluma ulive wena. Njengoba nami lakhulunywa ngaliva. Ngisingekuliva bese ngiyalikholwa lengikhathe enhlitiyweni. Ngedlule lapho bese ngiyalivuma ngemlomo. Awucabange ke umfuna sekafile lapho ningasafuni ukuthi umlomo wakhe ukhamise nimeka sure ke lapho gogo sibayawuvala lo mlomo ngoba bathi kahle ukuthi sekude lekade awukhona ukuvuma noma besingahamba sifike sithandaze lemgcwabeni wakhe ngeke asakhona ngoba le ndlela ibese seyendlula la kuveni bese uyakholwa ngenhliziyo uvume ngemlomo kanti umlomo bawuvalile. Hallelujah. Ibitha ukuthi uyivume sesengala kungako lo mbhali ke wa Isaiah uthi asimfuni asenekutholakala simbite asesedvude lo mubi ashiyete indlela yakhe letimbi. Hallelujah. Noma bengihamba ngiyohlala phasi funa uNkulunkulu asenekutholakala mfuni asenekutholakala hayi mani angikhulumi nalo lekhaya ngikhuluma nalo la ngithe uthi akamfuni asenekutholakala ambiti asesedvude. Hallelujah. Ngiyacela kufunza livi laNkulunkulu namhla enzambama egameni laJesu singayi kuyolala. Uthithenye isizwa lapha yathi isikhathi into lengasidli idla kudla sona ke ayi ekuphileni iya ekufeni. Uthi umbhalo weBhayibheli dimbili letindlela
athi lena lenye ibonakala ihle emehlweni ebantu kanzi isiphetho sayo kufa. Lena lenye kulaba labacabanga sibahlakaniphile lamhlabeni ibonakala ibulima kanzi yona ikisa ekuphileni kwaphakathi. Letinzawo letimbili leti kuthiwa kulela lenye lela libonakala ibulima la kuyiwa khona kuyabe kudunyiswa ubusuku nemini kanzi kulena lenye kuyabe kukhalwa busuku nemini kuyaba bumaye maye. Athi umbhali Marko athi kulenzawo lena cela ngakwethusi impethu yakhona ayisuthi idla ubusuku nemini futhi lekudlako akusiko lokunye idla umuntu. Athi umlilo wakhona awuqimi futhi tinkunta takhona akusito letithotha lasendzabeni ngumuntu lohambe ngikuthanda kwakhe longahambi ngetimiso taNkulunkulu. Tinkhuni talowo mlilo ngumuntu longahambi ngetimiso taNkulunkulu. Sitawukhipha abantu ke namhlanje bangayi kulowo mlilo. Asifuni kuyakhona. Kungakho nje sithizelile simve kahle Jesu. Nakakhuluma lamagama athi lofuna kungilandzela akatizele ajase siphambano angilandzele. Uyathi Jesu nakakhuluma lamagama ungathi umvakahle uyivakahle lenkulumo yaNkulunkulu nakakhuluma nakhokho wakhe Abrahama athi phuma eveni lakini phuma etihlotsheni dakini hayi ngani wasibeka athi phuma kuwe dizele bese uyakulandzela. Hallelujah. Kuthi twesiyeta sikhathi lence kube imelana igibela indiza yabela eSwatini. Yathi lapho khona uyakufuna kufa lokufa uyakugijimisa angeke ugijimise njengemoto laweshayela ngoba usuku lekhathi kuwe kuthi abe kusembili ukulandzela ngemuva kona kube kubalekela wena lespeed lo yabe ugijima ngaso lawo kuyabe ugijima ngaso. Sithe usinamhla ungasibonga baleka wena nyalo ubalekele kufa njengoba kufa kuyabe ubalekela wena kubalekele ke ungafi. Phela thina nawe besimisela kufa nekufa liqiniso lithi sitawukufa but singafi. Hayi miss call sitawukufa but lokufa lokhu ngilokufa kwenyama. Sitawusina sifa bese siyahamba siyawuphila inguna phakathi. Lebafuna kufa bahambe bayophila inguna phakathi ngulabo lebahamba ngetimiso taNkulunkulu. Ibambe kahle ke lena hayi ngetimiso telisondvo hayi ngetimiso tebafundisi hayi ngetimiso talelive but ngetimiso taNkulunkulu. Kuyaphileka ke la kulombuso waNkulunkulu. Angikutshele mina ungesabi kuyaphileka la kulombuso waNkulunkulu. Nethi nangabe ufuna ukuphila uyathi ke kulombuso lona uthi nangabe kukhona lolwa nawe uthi Nkosi uzithe wena utawungilwela bese uthi lwani Nkosi ngalabalwa nami cabana nalabacabana nami. Hallelujah. Lesikhathi lesikuso bantu bayathi gabatisa
bantu bathenza imali, bantu balulata uNkulunkulu, bantu kulesikhathi lesikuso bayaphika emandla kaNkulunkulu. Kungako bahamba baye eNigeria bayawufuna amandla, kungako bahamba baye etindumbeni bayawufuna amandla. Akhona emandla etindumbeni, but esikhashana ayaphela. Kube nesikhathi ngangiyacocela lenzaba, but angingasayicoci. Sifunze live la uNkulunkulu ubhala Mateyu chapter number 22. Ngifuna nje sifunze nanku umfanekiso Jesu leka ubekile singayike yawulala. Manje le fene vele iyawuthatha leBhayibheli lami Nkosi yami, kanti futhi iyangisida. Ngifuna siufunze lo mfanekiso, ngifuna nje siufunze wonke. Ngeke ngisho lutho awukhuluma wona, nangabe khona ngidawukusho kuncane. Lothu utale leBhayibheli lemayike asifunzeke. Matthew chapter 22 verse 1. Mateyu 22 suka verse 1. Sihloko sithi umfanekiso ngelidzili lemshado. Jesu waphinze futhi wakhuluma kubo ngemfanekiso wathi, umbuso welizulu ungafaniswa nenkosi leyalungisela imvozana yayo lidzili lemshado. Yaphumela tisebenti tayo ukuthi tiyawubita labe bamenyiwe kuta emshadweni, kodwa abavumanga kuta. Yaphinze yaphumela letinye tisebenti yathi, tshelani labo labamenyiwe ukuthi lidzili lami selilungile. Tinkhabi tami netinkomo tami letikhuluphalisiwe setihlatshiwe, konke sekulungile. Wotani edzilini. Kodwa letimenywa atinakanga, desuka tahamba. Lesinye satiyela emasimini, lesinye satiyela ebhizinisini yaso. Letinye timenywa tabamba letisebendi, tatiphatsa dlebu, tatishaya, tatibulala. Inkosi yafukuthela kakhulu, yaze yakhipha impi yemasosha leyafike yabulala bonke labo babulali, yashisa nelidolobha labo. Ngako yathi etisebentini tayo, lidzili selilungile, kodwa labo labamenyiwe abakalifaneli. Ngakho-ke hambani niye etinhlanganweni tetindlela nemigwaqo, nimeme bonke lenibabonako kutsi bete edzilini. Ngako tisebenti taphuma taya etindleleni, tabutsa bonke letatihlangana nabo, lababi nalabahle ngalokufananako. Indlu yemshado yagcwala letimenywa. Inkosi yathi iyangena ite ubona timenywa, yabona kukhona lomunye lebengakayembathi ingubo yemshado. Yathi kuye, mnganami, ungene njani lapha ungenayo ingubo yemshado? Kepha yena wathula. Inkosi yatshela tisebenti tayo yathi, mbopheni tandla netinyawo, nimlahlele ngephandle ebumnyameni. Lapho kuyawuba khona kukhala nekugedletelisa ematinyo, ngobe banyenti labamenyiwe, kodwa bambalwa labakhethiwe. Baba egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Uthi lo mbhali lesihloko sithi umfanekiso ngelidzili lemshado. Umfanekiso ngelidzili lemshado. Ngokhuluma Jesu lapha
uyafanekisa ufanekisa umbuso welizulu nendvodza noma ke inkosi leyalungisa lizili yalungiselela indvodzana yalo noma ke umshado yalungiselela indvodzana yayo wasese wakhipha simemo wasikhipha lesimemo wasibhekisa emadadeni wasikhipha lesimemo wasibhekisa kutakhamuti talendzawo haleluya wathi likhona lizili lemshado kuthiwa tinceku letinceku kaNkulunkulu talendzawo atinakanga lendzaba but tababhizi ngekwato dala kuyawudumisa uNkulunkulu kulelizili ngoba phela tinceku nje kukhona indzawo la kumele ngabe tihlanganyela khona ngulapho kuduyiswa uNkulunkulu akusiyo indzawo lebekiwe but ngulapho kuduyiswa khona uNkulunkulu lona lebamdumisako but kuthiwa lawo bantu labo ke abedanga kulelo dzili lawo bantu labo ke abazange sebethe kuleli dzili kuthiwa tasithi yabuye tisebenzi tibuya setiwuhambisile umlayeto kuthiwa labanye bababhizi ngemisebenzi yabo labanye bababhizi ngaloko lebakuthandzako haleluya kuthiwa labo bantu labo ke lenkosi yase yakhohlwa ngabo haleluya yase yakhohlwa ngabo yase seyithi hayi manje asale niphuma niye emahlangane netindlela sale niyawubutha haleluya sale nihamba niyawubutha lapho lenibabonako akunendzaba ke ukuthi babukeka kanjani akunendzaba ukuthi banjani but sale nihamba niyawubutha labo labakhona bathe ugqwalisa ladzini ngoba lizili selivele lungisiwe tinkomo letikhuluphalisiwe setivele tihlatshiwe uNkulunkulu sewuvele ukhona kulendzawo but bekudzingeka abantu mane bantu ngekwenza ndvo yabo banconota ukuthi hayi mani bahambe bayawukwenta bayawunaka emabhizinisi abo banconota ukuthi bahambe banake lebachazako noma lebakuthandzako haleluya kuthiwa tahamba tisebenzi vele tahamba tabafuna tabathola but noma setibatholile ke lesebalanga ekhatsi kwase kubitwa ke kusale kubukwa labo labalanga ekhatsi ukuthi vele bona balungele yini vele bona balanga ekhatsi nje letembatho letiyo lebatigcokile tilungele insiba belanga ekhatsi uyathi kuhambe kwaUlandva mina nawe namuhla salethwa langa ekhatsi langekhatsi lasilethwe khona kukhona timpahla lekufanele sibonakale sitembatsile kukhona info lekufanele ibonakale ngekhatsi etinhlitweni tetfu kukhona indlela lekumele sente ngayo kuze kubonakale ukuthi singibone vele labo lebadzingeka kulomshado ukhona lo mshado namhla sengafiki kuwo namhla sengafiki kulelo dzili namhla sisekulendzawo lapho khona sicolana silungiselela lo mshado sithe uthi awungapi nguloya ungena kulomshado but utele sembatho namhla sithe uthi hayi mani akube ngloyo lolungele hayi mani bengloyo lona lesembatho lesi semshado hayi mani akabe ngloyo lekafuna uNkulunkulu uyakhuluma amagama Jesu wathi lo uNkulunkulu lo ngibabelo sezulwini akwendeki mina angishiye
akwendeki angilahle, akwendeki asuke kimi ngalokuthi mina ngenda lokho lokufunwa ngibabe. Kusho ukuthi lebafuna kuyawungena kulezili, hayi mani bangashiwa ngibabe, babe angabalahli ngulabo lebatawukwenda lokho lokufunwa ngibabe nosezulwini. Hallelujah. Silungiselela umshado, hayi lona lento awushada ngisesela emhlabeni. Silungiselela umshado, umyeni sewuvele ukhona, but info leseyimelwe nyalo ngimi nawe. Ngabe vele sesilungele yini kuyawufika kulo yamshado lapho khona kukhala kingaya uba khona, lapho khona yebo sitawube sesihlangene nabo Paula, sesihlangene nabo Jacobe, sesihlangene nalama 24 elders lekuziwa levi kwesihlalo sebukhosi lekulelizili lesiya kulo. Ayehluleka kuhlala etikwetihlalo tabo, kodwa bashiye imicele yabo babheke phansi bakhothame. Nathi sifanele kuyawufika lapho, but awufiki lapho, awufiki lapho nangabe usengalungele. Hallelujah. Awulunge, awufiki lapho nangabe usengalungele. Kulungela kufuna kulunge inhliziyo, kufanele kulunge indlondlo, kufanele kulunge umoya, kufanele kulunge umuntu. Kungako Paula ngalelinye ilanga ubhalela libandla laseRoma uthi asinikele lemitimba yethu ibe ngumnikelo lophilako, ibe ngumnikelo longcwele, ibe ngumnikelo lowemukelekako kuNkulunkulu. Kusho ukuthi lebafuna kuyawufika lebafuna kuyawufika yebo kuleli dzili ngulabakholile kunikela. Bakhona kudzela, bakhona kudzela tintfo telive, bakhona kudzela live, bangalilingisi lelive. Hallelujah. Labo bantu labo abana ukugijimisa kufa, futhi kufa ngeke kuze babalekele, but kuyawubafuna kungabatholi ngoba bebesenza weni lapho kuyawube kunekuphila lokuphakathi. Bayawufuna kufa kungabatholi. Angikutshelela ngayo amagama akhulunywa nguJesu. Uyabhala John chapter number 10. Uthi kulabo labafuna emshadweni kunelisela lelingisathane litele kwepha kubulala nekubhubhisa. Umfulo webhako ke akephi ubone nakaseba, but uyabona nasekwebiwe. Umfulo webhako nakebhako umeka sure ukuthi weba ngalesikhathi ulele noma ngalesikhathi usithele, but nangabe sekepile uyabona. Kungako lebafuna emshadweni bayakhona ukubona ukuthi yathi le ngubo yami yona beyikahle, manje sisa sekukhona sesingcolise khona ayisalungeli ukuthi ngiye kulomshado. Noma ngaya kulomshado sengidawubutha ukuthi ungene njani lapha. Hallelujah. Ngizawubutha ukuthi ngingene njani lapha nginesembatho lesengcolile, ngingene njani lapha nginemagubu, ngingene njani lapha nginenhlitiyo lembi, ngingene njani lapha ngeba, ngingene njani lapha ngigwadla, ngingene njani lapha. Ngoba ngenteka phela sembatho vele sivalele ngaphandle lingekhathi libolile. Asi Jesu labanye la ngekhathi
afana nemathunela acakaciwe emathunela amahle la ngaphandle kodwa ngekhathi bagcwele kubola. Haleluya. Khumbula phela ukuthi lo mbhali uthi bangena la ngekhathi ethilini bonke bangekhathi bangabonakali la ngaphandle ukuthi babi, bangabonakali la ngaphandle ukuthi abakagcoki bonke ngalendlela uNkulunkulu lekafuna bembathe ngayo. Kungako kwase kuphethe ukuthi endlule la ngaphandle aphume asuke ngaphandle sale abiya ngekhathi ate uhlola ngekhathi. Haleluya. Lebafuna kuya kuleli dzili kuphethe ukuthi bembathe bathi akwembatheke ke angutshele awembathi nangabe kude lata kwembathisa awembathi nangabe kude lata kwembathisa. Ngaze ngakhumbula kusinangigcoka ngita lapha ikhona inceke lengembathisile ngalokho sibe ngehluleka kwembatha kunesembatho lesibithe ukuthi bangembathise thina eMaswati sitakutshela ukuthi nangabe ufuna ukuvunula angeke uze ukhona ukuvunulela kukhona lekubitha sakuvunulise kuze ubonakale unginombathe kahle noma ke lovunule kahle. Munye ke umvulo ngembathisa umuntu la emhlabeni kuze akhone kulungelana naNkulunkulu. Mina ngilosithe uyindlela neliqiniso lokuphila uJesu Kristu kuphela lo ngambathisa umuntu. Labembathile ngule bathole Jesu. Nangabe uthe Jesu noma bongambatha leshanyelako noma ngabe bongambatha leshanyela phasi noma bongambatha le mijiva yebapristi noma bongambatha le mijiva yebo yebapristi lemikhulu lebayembatha endvulo kodwa nangabe uthe Jesu awukembathi. Haleluya. Uthi Jesu kuleli dzile siyakulo awuyi kulo ngaphandle kwakhe. Uthi akekho lo yakuleli dzili ngaphandle kwami kusho Jesu bazama kusho mina. Nami ngifuna kuya kuleli dzili ngaye. Ngithe uthi namhla lebafuna kuya kuleli dzili na indlela ngoJesu lebafuna kuya kuleli dzili munye umvula ngabantu lekangabayisa kulo ngumuntu uJesu Kristu kuphela. Laba profeti labakhona labapitwa ngemagama laba profeti labakhona abakuyisi kuye uNkulunkulu abangeke baze bakufikise kuleli dzili. Haleluya. Nangabe Isaiah ashithi asimfune asene kutholakala abesho ukuthi kukhona umuntu lo ngasenda sitholane naye ngulona lawehla asezulwini wetha emhlabeni watawufuna mina nawe wetha waqisa yakhe ingadi lengafani nengadi yeAbela ingadi lengafani nengadi yetimbuti nathi lesihlabako namuhla. Haleluya. Sewuthi namhla ikhona lizulu sikhona sihoko ezulwini mulapho khona lo mbhali abhekisa khona athi yindzawo lela yemshado. Nithi ibitha ukuthi umuntu ngaJesu Kristu avume kuya kule ndzawo athi lo emhlabeni yinze futhi iyakhanya ifana nemini athi libafuna kuyo bahamba ngalendlela
bafuna ke ezulwini bahamba ngalendlela lendlela nguJesu Kristu. Ngithe ukumema ke namhla ngithe ukumemela kuleli dzili musa ke kuba mulendvodza lekuthiwa yafika kulomshado but yathi seyifikile kwathiwa ndvodza ungene njani lapha kwathiwa akaphume. Hallelujah. Fike inceze indzaba yaJesu nakakhuluma ukuthi sisaphila lamhlabeni siyawufika embi kwesihlalo sekwehlulela lapho khona uNkulunkulu asezulwini asebenzisa indvodzana yakhe lenguJesu Kristu uyawehlukanisa abantu njengemelusi ehlukanisa timvu netimbudi. Uyawuhlukanisa abantu phela uNkulunkulu ubathanda bonke abantu kungakho nje eluse timbudi netimvu but sonke usifuna sitimvu. Kunesikhathi lapho khona loluthando liyawuphela lapho khona ungase nawoba nalolithuba lekujika. Hallelujah. Ndothi namhla ngena namhla indzawo isekhona indzawo futhi angiyadi yakho iyawuvaleka nini njengoba neyami ngingayadi but ngiyadi ukuthi iyawuphela lo Musa waNkulunkulu lo mekuzimbe phakathi uyawuphela mhla ngifa. Mane ungafika phi mzalwane umane ungafika phi ufe usengalungelani naNkulunkulu ufe usengalungeli usengapi ngulolungele kuyawuhlala esihlalweni yebo uyohlala ngesekudla saNkulunkulu umane ungafi. Hallelujah. Sishuqe lendlela sihambe lendlela but sithi sihamba wathi kahle ukuthi sihamba lapha sihamba luhambo wathi khanzi uhamba njengebantwana bakaIsrayeli lebahamba indlela lenze baya kuNkulunkulu lenze baya eKhenani but bagcine bangafiki bonke. Hallelujah. Leliveleli lomhlaba lona awusifuni siyawufika kuNkulunkulu kungako sithi usathane siyakuyekela namhla ushumayele njengoba ngishumayela siyakuyekela namhla ugijime uye esontweni siyakuyekela namhla uprofete sithi usathane siyakuyekela udumise uNkulunkulu siyakuyekela ushaye keyboard siyakuyekela uthandaze but kukhona into lesifuna sibe khona ukuthi uthi na uyahamba sewuhamba uhambe ungenaso lesembatho. Hallelujah. Ngoba lokho lesikwendako akusendi ukuthi siyawufika kuNkulunkulu. Lokho lesikwendako noma ngeNkulunkulu lekasinike ukuthi sikwende akusendi siyawufika kuNkulunkulu but lekusenda ukuthi siyawufika kuNkulunkulu ukuthi mina ngilungelane naNkulunkulu. Kungako Paula abhalela ibandla laseThesalonika uke wathi umuntu nemuntu kufanele akwazi ukuthi iphathela yena umtimba wakhe awuphathe ngebungcwele nangekuhlonipheka aseselamhlabeni. Hallelujah. Kufanele atiphathele yena aseselamhlabeni. Ndothi namhla awutihlole mzalwane wake wathi lo mnyamhlayeli ukuthi uhamba kanjani isengafiki lelihora lapho khona kuyawehlulelwa khona awutihlole usesengala. Hallelujah. Ngiyathemba ukuthi sonke
sesivele selungele kubuya kwenkosi sonke sembatho semshado njengoba kushiwo ukuthi umshado wona sewulungele umyeni yena sewuvele ulungele makoti lo ngimi nawe ngiyethemba sewulungele haleluya ngiyathemba usewelungele uma ngabe kukhona lothi mina ngingamang labo lebapitiwe ngikulabo lebapitiwe balandwa bafakwa ngekhathi bathi lesambatho sona ngisede ngimbathile kona kwembatha bathi lokule kwembathile akusiko lokule kudzingeka le emshadweni kwembatha kona ngimbathile bathi lokule kwembathile akusiko lokuNkulunkulu lekakufunako kungenteka kube ngembathe sembatho selibandla kungenteka kube ngembathe sembatho yebo salesikhundla noma ke lesilengani kwasona ebandleni lesembatho leso sembatho bathi kukhona lesisifunekako lesisifunekako ngilesi sebungcwele phela langabe kuthiwa uNkulunkulu uyawuthuma ingelozi titawulanza lapho labangcwele kungoba uNkulunkulu ufuna wonke umuntu abengcwele kungako athi umbhali asibe ngcwele ngoba lona losipitile ungcwele umbuso waNkulunkulu umbuso longcwele athi Isaiah labafuna kuya kulelizili noma ke labafuna kuya kuNkulunkulu upitha ukuthi bahambe ngala ngumgwaco webungcwele bangasuki bangaphumi bangaphambuki ngasekudla nangasenceleni bathi bahambe kulomgwaco webungcwele bahambe bangilabangcwele bahambe baphile bungcwele bahambe ngekuthi imiso kaNkulunkulu haleluya ngabe sewulungele yini uma ngabe bose ngalungele yathi isikhathiloni kwasona kude lesinye akusiso lesayitolo sayitolo sendlulile futhi akusiso lesakusasa cause lesakusasa kungenteka singafiki ivamise ukukhuluma nangaye amagama wake wabekisa lomunye wathi ngalelinye ilanga kwake kwaba nemfula lomkhulu kwathiwa libafuna kuwela lomfula kunemahashi lamathathu atawukwendlula la kwathiwa lotawuwewela ngulotawubamba umshoba welehashi abona secoca nganekwane kenyana kuthiwa lathamba ngalahashi lecala bantu bafuna kwewela babona ngesheya ukuthi kunekuphila babona ngesheya ukuthi kunemadlelo lalihlata babona ngesheya ukuthi hayi mani konke kukhona ngoba ngesheya kwakubonakala bebatsheliwe ngempilo yangesheya bebatsheliwe ngempilo yasezulwini kuthiwa lathamba ngaleqala lahashi kuthiwa lalihamba kahle lathamba ngalahashi lecala lathi ngalendlula bathi hayi mani hayi angiliyekelele lingajaki ngijakelephi ngoba lempilo ivele kulungiselwe mina kuthiwa kwathamba lesibili ngoba baliyekela lelinye icala lehamba lathi nalichamba lesibili lathamba seligijigijima bathi hayi leli ke selikabi leli seliyagijigijima linawo umshoba njengoba lecala belinalo bathi angiliyekele liyetha ngosalelinye bathe mathathu mahashi kwachamka lelesithathu lachamka lalihle lizimkile
wawungazi uthi li-makeup ile nawo libuka libonakala lihle but lakhanzakala lide umshoba but ikhanza bangekefiki la bayakhona bafela ngalana babe babonile ngesheya ezulwini kuthi kuyadvunyisa babonile ngesheya ezulwini kuthi konke lokufunako uvele uqabange kuchamuke laba babonile ngesheya kuthi konke lokufisako kuvele kuchamuke uNkulunkulu akabafihleli lutho labasezulwini basala ngala ngesheya lapho khona kunekukhala lapho khona kunekugedla kwematini. Kungaba kahle ke ukuthi ubambile wecala umsila ngoba wona uyawubona ngilesikhathi lesikuso lesi lapho khona umvuke kubita ukuthi inyalo avele akhethe kunginamhla ukuthi ngicela kuyembatha lengubo ngicela Nkosi kuyembatha lengubo kuze kuthi ngangifika embi kwesitalo sengusikwehlulela kungathiwa khwesha angikwadi buyela lapho wawusebentela khona ngoba ngiyacabanga ukuthi le ndvodza lekubekiswa ngayo kuthiwa iyakhishelwa ngaphandle nayo yatshelwa lamagama ekuthi phuma angikwadi buyela la wawusebentela khona. Nangabe kukhona lothi mina angifuni ukutshelwa lamagama angifuni ukutshelwa lamagama ngoba lamagama lawa uwalungiselela usesengala lamagama lawa uwalungiselela usesengala nangabe kukhona losho njalo khona incekade yaNkulunkulu itawuthandaza naye ikhona itawuthandaza nalo